John kajing sikri. Nepal dengan gospel marga tundai kat sama doa buhanda ai nguyu blai. Bagi poi sangkal nong ga bekendai ke gospel markos. Kermen ba halus nem hilang pendep yang ini ke gospel. Kermen ba hilang pendep yang ini ke gospel. Dalam kajing syai pipat ye kiwe ke gospel kamtam ke gospel Matius bagi gospel John Lukas. Ika gospel to be honest is a pet. Anda gila pendep yang ini ke gospel baru kawin. Gospel markas mau kendai. Kedua coba khatsam hendak kedua coba an mukendam. Ke subjek agak ni kejanmi kedai. Atrai ngangai. Yarap ya ke jingbam ngai ke jonga. Atrai ngangai. Yarap ya ke jingbam ngai ke jonga. Nah kedua coba an besau. Kalau nong kaba kendai. Atrai. Tirap nangai atrai tirap ya kacing bangai kajona. Tak ada ke subjek hagadi kajani. Ini aja pelan dengan kepon dengan kecikai. Kenapa kalau shame ni kepon? Ini berikut kepon apa dia? Perang kajingim Kristen. Kada kajingim kebayat dah kajingim. Hagadi syariah kabapuri pura how blame kata kadai ke jingim Kristen ke bagian kadai ke supernatural life ke jingim ke jingim ke basharia pura how drama life ni kiai dia pede kadai ke janmir ke jingbam dan por sa kubri keban ukris ulang ke telong jang ke bol bagaimana kajihikai berkumnung ilong di baklan bo haka bakin zaman si. The lesson for spiritual power. Lani kajihikai berkumnung ilong di baklan bedan bo haka bakin zaman si. Siwai kabang ininya cebrang. Banyak siang tu. Ya kada kada ka bakatsa ada ka bangan bundai. Minum kelat. Ya ka setting, ani ka context. Jom dari kita khot, jom gini gini khot khasa luar bunda. Ngin pakai ke baca syarir. Kadang-kadang kami ningkong ada kadang-kadang kami lain ngelakukan bun sin buat macam tu yang nak keren. Ini pakai yang kayak baca. Ujisu ulah syam yang lain kesenran ke jomu ulelam syulum. Yaki haba ulet sekata jaga berpelong ya jingdawai. Kita berkata. Andala poi hau ka ulum kapabel ke tu yang ni berkumno ulapen kaladur riladi hatsman jongki Petras ujaga pan Yohanes kila ya saki ya ka burung ka jamutran haga Matius long ka khmat jong Kris para bangai kala tingsan kong kasni wa ka Jacob jamu kala li hadu kau markas wang bangdam bara banujar ka pertai kat kani ka jingli pinapuli ada kat balai bangdam unang penkujan ka pertai ubala ban pilih kat ni ong umarkos badai makum kini ka pol para bangai ni jangan ukris ula pen pau yang katakan divine glory kaburang peneng ka jamu kaburang play ka jamu kaba wujudan borobor madukpa syuaba unwan saya ni ke pertai bade ka makum kini ke bor ka khot ka banyo ni puli ka barbal nitip dia kata bana pedek jugil o kawan ka sur jong kpa ka bong uni ulang phul ba ije ujonga to shashkor you pay attention to him shashkor shau pet shau syariah syariah perabangan ini cuma kani ka instruction na ukpa saya kini laimon kisan ranjong jisu kalau ka badengkam na gabata jongki kalau lu ka badengkam na gabata jongi namar ka ka baja hak kejam jomuni ulu hak ada ka bakatsa syakman hak bagi ya kini kisan ran jong jisu ki bakham ki ulang selu hak kumnu kila persang banbe yo tau
samla kiklemla kila atem fisran jo Jisu heda kisu atem le kiklemla uksun usyong behapo tandau Jisu wan na ulu ngisigi kagamba ka jo trai kemudian trai pernah lu kena kubur na bakhrau para mangai ni jonga lu kubur na bakhrau siapa yang Nilang kemutus samla ubang keren lembaga ketin ka jong ulay. Ya ke jengkai ko bakla. Ubang sak skor ke badu. Ubang ko penban dau perba. Ban yang sak skor ke ketin ka jong ulay. Hendai mapi para bagai be jonga. Ngap ke ketin ka jong ulay. Kedepan ka bakat sau. Hadu ka ka ar ko kendai. Bagai ka ka beningkong hadu ka ka la pinpek ka don ka jige pe ka bakla. Kontras nya ka bakla. Kedepan ka beningkong hadu ka ka bakla. Pidi ia ka bor ka buram ukris. Ia ka bor ka buram halor je bulum batu ukris. Kedepan ka bakat sau. Hadu ka bakat ka ar ko kendai. Ia ka jingile ka jingrem. Hak kejat je mulu klam mu Yesus Kristus. Klam mu Yesus Kristus. Ade ni ke jing pengen mau ke balang galong. Bang imla balei klam mu Kristus. Ang Yesus hak gospel Yohanes galong ke bakasan ba klam manga. Himla balei. Kumta kedekon ke bakasan. Hadu kedekon ke baal ku kendai. Ka pengen mau yang ni. Ka khot ya ke balang. CCRC banyak ni besno lawan dengan jimpen sawah. Bagi dari ban kemir cau Kris. Ubalang ubah biang pura. Naga bantah. Ki jingi asyam bagi jingele di mamang agasngi. Haga jingim Kristan. Johnny. Dalam kedau lah khot lagi bagi pet cau Kris. Haga ketin kacau pada banget. Bau nyalam ini. Ngin pecau Kris naga mentaga bo. Ngin pecau Kris naga mentaga jing pinsan bo. Ngin pecau Kris naga mentaga jing slur. Ngin pecau Kris naga mentaga lelong di bayanya. Kumno ngila beli kata para bagi bi jonga. Ngila beli kata kalau daga bagi pecau ha ka jing duai. Ka problem tu kiseteran kadai kada khot mar bukan dai. Ki kelam la balik ya kamba namar baki kelam duai. Baik rabat nangin si kaya bir. Kalau enggak cinta ke Quran ke tin ke jom boleh. Ulang tehki ya ukenja ubakumune. Kalau melak ban pemino dae ruem. Henry tang daga jing duai. Bat kejigit. Kamu kejing saja. Hakala sai daga Bible. Sampai na para bagi bi jonga. Habadon gajing duai, kadon gajing ai. Habadon gajing ai, kadon gajing duai. Barabang don gajing duai, dabatai bang don gajing ai. Tahu ke balang ke benengkong ke balang ke pelpor ke. Ha gajing duai. They devote themselves in prayer. Kisah persaudo. Kekek mau. Kejap jebulung bagi rampui letui. Hau kusut. Anda rami padu Kris. Anda uang nasa pendak gagabor. Kila susu mentah long siu pancuken. Dau tanga pancim sing ngidon gam pan pelupor jadi age. Ha kecing duai. Ha kecing duai. Bagani kalau dapat dengkam yang para balik ya pi para balik. Nama apa pedang ya pi. Kambun hi kecingim kecungi. Ginabim sahalor jemulu. Ubadak na gajing syai bat na kaburang. Kabuhi gajingim gajungi kaburang mo ng maisang. Wala nga yaya kitem gisargil gajingyam. Kataan gajingim gajungi. Ngiyim barabo na kitem. Gajingim gabadak na gajing yele. Gajingim gabadak na gajing duna, gajing ur, gajing jentut. Gajing tinjo kitma. Kibang imla ban nujor. Kibang wan halakas ni kung kikumsaw. Bandalat iya ni. Kapag mau gumta para bangin kamut ba kamlong babha bandan halor sa ulo. Pikir mau na yung Petros. Handala iya ka gurong ka yung Petros. Halor sa ulo. Ung kwasyo ba ni yung taulo. Hadu ba suggest. Lani uay jingmut banang tumno. Tong iya tao no lai ligi yung darah.
Kaway na kabentaw Jesus, kaway na kabentaw Elijah, kaway na kabentaw Jono, kaway na kabentaw Moses. Udah kuat bansa sa alo ng tawlong. Ungkwa ay kaman sno. Saway pa. Lahat na kata kaman sno. Haka nagaburam. Haka nagajingkimen jang nagapo. Udah kuat ban kiyar. Ya kajingkim makajat sa tulo. Ungkwa man hiya makajat sa tulo. Bantoil. Banyan ya kalenti no kajingit. Kajat sa tulo. Nasa tuwa ya kata. Namang nabapiro. Yini ikat ya kani kaburam ng Chris. Halo sa tulo Hermon. Niro kinukwati man hiya ng tilalo. Ikaw man siyang saante. Hindi ka plan na utray ka plan man sa saante. Kalau man hiya. Maurun hiya na marmaud bunda bigay. Ika kami sa Jesus pa Allah sa kaning na. Teng-teng ang biyang ikipa na bangin. Isyong ni kani ka pertay ka saksat palat. Nangla balik no siya utray man basa. Dali ang teng-teng. Ondal ajanjat hang kasigim. So kwa alay no ba utray. Penban para bangin. Habang utray ng pensa ya kajingim kajungki. Hanggang ka pertay. Wala katar kajingim. Kitma kibon. Teng-teng musnula syuban siya. Wat klet. Utray udan kajing temu. Utray udan kajing temu. Dan ada Markus memkendai kalau ngebenengkam. Hadu kata-kata balai nawar mangis ngau tu. Habau Jisu, habau Elijah ber Moses ki hiar nang tenda beneng bani kedui Jisu ulung herban. Kia keren on the Bible. Bau Lukas ukan syayong kia keren on naga benta ka ege. Kia keren naga benta bu Jisu un kia kadik nan ba egi pop ki jongi. Bau dau Jisu hiar na ulu. Hiar ringkat kata ke. Kajik pen hapo ya ni hakamon jong pa. Bau kongu. Ban shimnya kajingim ban pendapnya ka plan jong pa. Ban ki hololung Kalvari naga bandaman bahay ki pop jongi. Bau kwaro bagi segran ki jongu. Kitran ban buat ya bagum kata kajingim. Ika plan ka jong Chris ha kajingim ka jongki. So ne ame kini upara bangit. Ngiklan em andau Jisu la pedem ngiklan em chuak ni khapat em ha benang. Hoi la gila syong hang tei ha ki bakinja benang ha ka bakinja men sim. Ni sa poi sya ta anda gilen na kani ka pertai. Andau try one day literally para bagi mi jonga bahaya nga. Ni em ka pertai ki ka fallen wall. Ka pertai ka baga pop kala bersut ha ka. Dia now kita kicingile di bakin zaman sim na rumban daneng na po ba na ba kajingin ka datang ka affliction kajing tanju ban kajingile di bathar tawa na mata ti de gawai bagini ki ro kinum jahat teng jongi klem ka plan bagajing penyai ka jong utrai komta habangi tis ya kana kajingim habangi ma ya kana kajingim what glad dan ka plan ka jong mulai lendet jong ka bateng putrai ru usah yang ni bagin mat ya ka jingim ka balong ge ke badap da ka jing jatha da ka jing kemen da ka jing le kemen adu bentang adong ye pi mangi ngelong kumta tapi men compare bagi we bagi kristan bagi we pak kiri ki ba khame ban ye ke ka ba ni perkhat ni nom la perkhat ka jingim ka jong ki andala ka keren hobi ke ni go we hi haban priang ba nga maka jikem juni baru kamlong halor sebelum kemana malam kamlong kumta kembali malam balai para mangenya melong kumta kembali malam namar pun sin ia baru kumpul ke perthai ke jing tenju ke bahar pujat ki wan ni ke jinget ke jongi dan ki utrai sakhnang bentenju ke jinget ke jongi dan ke bawan na usaitan dan ke bawan na po jongpi dan ke bawan na sabar ki nong syun jong Jesus Christ. Dia berkata, Gideon 4 baik pastor yang kejan ni. Dia pelik kita khot. Khatsa luar ko benda. Namar pakai ke baca kejat jemulu para bagi bi jonga. Kahikai yang ni. Kumno bagi dia em dia kejing em Krista. Kumno bagi dia em ya
kajing Kristan. Itu nem, ketika present life kajing ikut ke Kristan, orang bangin mak ni kajing, ketika kajing ke badak de kajing le sisa. Uji sulang kani kini, haram nang perang dah balai busau. Jadi orang mengu dalin jonga ke konteks. Pilih ni, pilih kani fina. Waktu ngop hak sistem gabung, dangen Jisu, on biang lot dadong sadong. Nama kaya persyak. Yang kecil kai ke jauh Jisu repetir ke ke bakat keren ni kata sistem. So kecing jah kejat jemulung ke kai yang hukum dua bagi manem. Kai nak kecing ke bagi manem, kecing ke bagi manem, kecing jom kecing doa. A life of prayer. Kecing jom kecing doa. Kamu ngomong tak? Kamu ban garanti bagi kecing jom hak kecing kecing. Ada ulai iman ni job sibun kiai haga jingim kajungi wat anda dah hap kawat lam na rendam kajungi dengan job namar kajungi kajung ulai ken ai bon ini hendak kedua pada bagi pi jonga balai na bagi syariah utrai ni dah serang rir bau utrai punya lam ini tak kajungi snei kajungu syadul bakut jemulan Jog kajing Kristan kajungi kenang bagi orang bupol syua bagi khai khli yu harum nama ka gas bagi orang kudo ngalap pendek ni kajing marathon ke kajing ni kwa utrai malam ini ada betul jemulan nang sideng compare ke buan kajing kajungi bhades ni jingmen ne yong jing pahu ne jingduk jingmen ne sosi jing kodit ne jing sok ni terang utrai punya lam yang ni hadu ulan ubakot dekat ke bakat sao dekat ke dau hadu dekat ke bakat dai kacing bang dan bor jam beliau the inability of human powerlessness of human kacing bang dan bor jam beliau Atau bila man le iki klem ka bor ng tray. Bila man iyang Kristan klem ka bor ng tray. Bila man yan ang mabagot klem ka bor ng tray. Bila man yan klem ka bor ng tray. Bila man yan nagabanda ka di siya klem ka bor ng tray. Teng la penting ko tempan niya. Dega bon kicing penting ko tempan. Kabong tu samray nga. Boleh tolong nak kacing sengek api ro kunjo. Malam kuai pai bang kuai kastin jom boleh. La penting ko tempat baru keren. Oh Jisu ang ko di balen niya ngalungan len yaki. Uang yang kata harga mo pra. Udah sama mene wetek senga uang pasol. Kadang kacing ele na crowd. Haga di sagri haga jaga ngadi long pastor. Ne kam ngadi kacing ele na keren ni kacing sisa. Maong you me kuai ka approval jom boleh. Ne me kuai ka approval ka jom boleh. Ada me kuai ka approval jom boleh. Kongo yaki. Ada me kuai ka approval ka jom boleh. Yen wala kim sya ya mero. Kalau khasa ini pe, Jisu berlagu kesenran, kita hiar lagi lu, hiar dulu Hermon, lawan pai pak cekajak jemulum, bani kendung iki pai pak kesenran ki jemu ki maaf iki, pero kalau khasa, haba kilawan ti, sekesenran, kira iyo pai pak, babon tau hiar iki, bagi nong toru, bagi yasan bagi kiasan bagi kendai pun, hak kajak jemulum. Video ni kini kita thok kali subscribe, kini kini ikai ke hukum, kini beri bilang determine bahaya kini ke baginya. Kini beri betul kita wan na jangan iwan Shadu Cecilia Filipi belakang no ban monitor ye kan ministry jauh kres, bawan ni ye kan ministry jauh kres. Aman yo jingkerku, ndek tangban yo wadang ye kan ministry ke jong tra. Kat ye kan ministry jong Chris dan criticize. Balai ni melaban criticize ke ministry di ski. Ha bagi lain nak tin ke jong mulai. Nangan ban hamban criticize ke ministry Chris. Nangan hamban criticize ke ministry ke pastor. Nangan tiap lagi ye kan jing sisa. Henry minta para bagi bi jonga. Ni hamban laban pe ye fair. Ye kan badai nak bamdai. Batang gawe yang orang ibi kaktiin dia cuma boleh
Wei song la mene u thoa ka sadas na sosi badi wang wala. Ala tin kai bitang ira khtin ka jong ble. Ala ti ai ni bet ka khtin ka jong ble. Phim dan ye ka bo ka bo kuplu fikren pat pat ka khtin ka jong tra. Lem kum tau pon jong ye lap ye ka gospel. Lem kum ta ki prophet ye lap ka khtin ka jong ble. Lem kum tau pon jong ka jige ka wan da ka versio ye ka khtin ka jong Chris. Lewat lagi yo try lagi fak describe amne ki yo ban modong ye ki kendai mo ki senran jong Yesu ki yo ka kadu ban criticize ban yenia bagi senran jong Yesu ka jak gulung kadang-kadang boleh para mengibe jonga kadang-kadang ukpa uwanra yo kun jong ba syong suy Kabawa kong kisenran jong Yesu ki khlem la ban yarap. Ki khlem la ban yarap. Badai ban kadau ki yo ban wadong. Ki khlem la ban yarap. Pe dapat kaba khatsan. Dia gumne ru tau pai ba. Pe kaba kan riu. Ula kali dia ki. Ya dia sa pergi. Waiting long. Upai ba no pai ba. Ule thu long ru. Ko nai kai ngalawan lam hame yo kun jonga ubadan men sim bamman bam nang kren she ru ba lap yu lempat yu teu sai ter tho bau ketiat ila ki beniat ba nang suai ru ngalawang hagi senran jong me bakin be no yu te kim la satya andalan ki klem la satya nama ka cik mla ga jong ki yo la ki scribe ke nong tho ban wadong ban heaven ya kecing mamla aga jongki hadu bajit malai hadu kato gile ki bilitil ki penyiar dor ka boru Chris bat ya kat ikhtiar ka jombo hakada ha makan sao ni ne pe no ha makan kendai unuk pa lawan ra ya jokun ubadon hapneng ka jing sidong kisenran gile persang banyi lempat unuk su cipon lai lempat lakoman laporten umjai lahala laporta umjai la info la kren dak kerten jo Yesu ro umjai la persan da jo bun ba ki formula khlem jai uksur usok khop open korde di kena khlem hinggal now dia kena hadu ba ki yola describe baga business dong ki kalau bekerja sains ki yola hamdi kena no ki mbok ki ka jing mamla jo ki senran jo Yesus Kristus ka jing kali kalau balai ki feel ki senran jo Yesus balai ki feel ki senran jo Yesus Kristus ka jing feel ka jo ki ka dei namar ba ki don ka jing ngek how to rai ki ta kani ki shibet ka bon tum no lack of faith in the Lord. Cầm đi mà kiếm đoàn cái chính nghe cái đoàn cái chính nghe này cái chính nghe cái trong kia cái đây halade cái approach sa cái situation sa cái chính gia đã cái chính skills chem la bên đây namar ba kila skills chem ha cái chính job ha cái fast mission trip begile bikin mau dem ha cái gospel war gospel nomor real uji tu lapa yang kesenran bagi lek sa cái mission aran ngut ula ayar tak ki ikhtiar lagi ki lek sa cái mission ki wan report kyong ki so ni la ban be ha cái kerteng ga jong me Bible kalau kita yo yang jom ke berkenal ke first mission trip. So kita mau yang kata anda lawan ke dikasih situation. Kita kata ke jom ke berjengkong bagi scam hanta. Hak kata accomplishment ke jom hak por ke bamen Yeshua. Ngasa po Yeshua nak ngi para bagi ke don ke glory day jaga balang hak por ki bala dendo. Hendai ini men kut nok ta ke jom bamen Yeshua. Ni nak banduai ru menta. Present para bangin bi jonga shadow gini kisanran kipet seladi kipet seka pas success ke jeng job mensyua ki klem syariah how try
ke kelam pai sau kalau boleh pau kumno unem long khon boleh ukhon ba iya jonga sengap liu ke kelam maka jingmi nang ta kalong ke kelam duai ka jingmi nang ta kalong ka jing sane ahaladi ke pelong Jibril bakinam duai pe ka baru kedangan kulian wai ka cuba pe ka baru pernah habau la lek ti hapo ye kisun ran jobu kila keli jar balai bagi melaban bedeu dak jengeli kadai ka jinwen ko sanga sapoi kadai ka mak ka bakadu uji suai ka juba yau kinja uni omla ban pimino daga da ei ruer sambah henrei kontras tang daga jing duai bat ka jingit dan kampanye ni biet batang daga jing duai ka jingit Higa mindset kada ko berkat de kesenran kabatai yang ni dak ka bahar benda ki klam pai so Kris kum tolong jong ka bor jong ki klam pai so Kris kum ka tolong ka bor jong ki kila sim ni ka to ka ikhtiar ka long ka brio bang asa ki kum ba ka dei ka jong ki kila kram no bakawan no dra kasnyo bagadai ke jongki dai bagadao failure kada ke jingala tu bagrao kada mulu hadu malang di sana heaven what big content ka jong utrai para bagai ninya berkat pai pasar ka kai ka baja ka film mamme ke ka drama ka bagra ukpa ubala kordit ban khaya nama ka jingpang jongkun ulawanya lam yukun ukeli kini kisenran chadu jisu bukan rat jongki kisenran ki jong jisu ki snyo ya kata ka jipong jong ni ukpa ong lesi ngali snyo jabang jong ni jisu bule si mo kamba mangate badai tamu ni jisu ubolong ka jingkermen na ka tau ko jonga kisenran se ki juba oh kenrat jongi undan hanne yang mentau dan hantai yang clear lum nama ulai panduai yang ketukan isi itu empatlah bandan bangi kiong yang dikpa mangi ni kesegeran yang jisu pa dah cik ayu ukpa saban batai ke cik jokun ha kan iso scam ke jokio warai to kenang ni orang warai to kenang ni para bangi ni jonga kila lenjar, kila lempat, kila koman, kila hala, kila penegak luki formula baru so jar usang itu kena umdai tak usang udang pekor dit cuyo ya udah kena kadai ke jingmat ke jingjak burom ke senra jong jing sukres ke bagong gedang ke jingjak burom ke berau hendai ke bagong gedang ke bor para bagi jonga utrai wan pai dekat ke bakatsan utrai wan pai ada dekat ke bakatsan bagani kalau kendin lot ya borok kentup ro ya kisenran jong hadu ba kile gumno kile kendit kile ban kublai yu ber bakatsan te gumne ru utau ba borok haba kile iyu kilas ngau kendit gumno ka kensan utrai lawan bana ba kile het shu kile gumno kilang mu iya Kita kita ni yang uji sudah lalu. Of course kita mau uji sudah lalu jangkulu. Ada kita bernuan kita lalu kita mau berkam support. Mereka pun kita pai perkat. Utrai ulan panpai hak bor kabar Devi yang begini kalau nggak bersisa utrai. Ujongi utrai ulan penyerap lagi jong Jibril hak bor kabar Devi yang hak bor bagi tak sangat kibeng. Hagapor suoi urheben, hagapor mau patbang urheben, utrai lebih lagi jong, uhiar hagapor pada biang, banyerap ia lagi jong, hagapor kabaki don kabe ya utrai ulawan. Para bagai ini jonga, kani kalau reality kajikim kajong apte kajikim kajong pi, hagapor bala pensoi yang ada hagapor kajik pensoi. Ban penting kau tempat ban noban ship ni kalanti ke badai. La kalau ke burung priu, la kalau ke spa, la kalau ke patbak, la kalau ke kerdan,
Habawan ka jing pensoy, kawan kata ka jing sodo mensin ka jing penting. Ka jing imahan kawalan jan sa kata, ka jing ban ya kata ka jing kuslaya ka jing mot ka jongal na jongki. Hagabagong ka na kapor, utray lawan naga benta ya lagi jonghi. Akan mau ya ke eryong kabagi nagdak pada keren na gitu kita yo bagi benai kita dia. Hagapor bagi eryong tajin telap ya kisenran jong jisu pedeng jong keduriao. Kilating sa kabanyam no, nagabagong ka na kapor, utray lawan ban rescue lagi jong. Hagabula ya Lord ka keduriao, o dalam kiyo kalian, wong ka keduriao. Shush! Ngajar bagi eryong dalasange. Kung ka na kapor, utray lawan naga benta ya lagi jonghi. Akan mau ya ke eryong kabagi nagdak pada keren na gitu kita yo bagi benai kita dia. Hagapor bagi eryong tajin telap ya kisenran jong jisu pedeng jong keduriao. Kilating sa kabanyam no, nagabagong ka na kapor, utray lawan ban rescue lagi jong. Hagabula ya Lord ka keduriao, o dalam kiyo kalian, wong ka keduriao. Shush! Ngajar bagi eryong dalasange. Hadukan nu kata kecing ede jo pribadu. Tes ya ladi ya kadi gopo. Hadukan nu kecing ede ke jo pribadu. Dari mana kadau ke Bible ke khot yang ini bagi mare sutrai haki jing duai bagi syariah haki jing dapiang kecing IA ke jo u. Kenang bagi nam kenal lagi bagi long kibriu klem kabor. Wat mod banduai 1 minit ke beneng kan play na gabenta jong. Lakonan ini do kel banduai. Bagi briu kabor menjua ki reformer ki duai palat banyak ke bang ingin melapan perkhat ni ke jing duai ke jong ki. Kabrepek kedetangka formality. Ublem forbid yang ibang nam im ya kabagom kata ka jing im krista. Kumta ka dapat kabakat rio. Amdalawan ulang keli dia ki. Balai halu kan ikhiwen. Balai halu kan kita ka jikari ben. Kan rio ulang keli dia ki ulang ya dia saat pergi. Waiti nau tau pat ba ulia tu long. Kono hikai. Ngalawan lam hame yung khun jonga ubadano mensim bam nang kren patay yung jing ekat pra pengkat hot basadin kimla sadia bagar hot ba aku yung kani jing pang kani dalu baru dang kena menang kelung bagar hot ba luar ukpa jong ni kena ubatay yang ya jing jejar jong ni ukhon ujong menta tong iblir hot ba aku ngan kulit ujung menok jendairu ya uha kading badha kium kay kading temu jauh nuksud habau don habo jauh ni ukna kading temu jauh ni kalong ban peniap yo bagaimana kay ko kita babagi puli kay entire ti daga babal kading temu jauh setan kalong ban peniap ban penjot Bangka Allah Jibril, baga jing san jong ke buram ke gospel, kadang ting san lagi jing mot ke jongi, kenang bagan iu Chris. Baba kong tangin yak badurin kan hadu jong deng masyarakat. Ada hal kabakat nyo katra. Habang Jisu yung snow yung nagkaripot, now ni way ni pagba banaw pa. Ya kajing bamala jong senran, pero hot kanday. Uyat uang haki api dapat yang menriu bangeng underline kita beda Ukraine lagi seran ke jauh api dapat yang menriu kabangeng usul naik nak tahu ni kena ulasnya usi ya ke seran ke jauh ya ke jauh belah ke jauh bagaimana balik ya ke ni gubah bagaimana ke jauh fail ke seran jauh Jisu kepelangi ugun Ukraine apa kendai api kepateng benriu kabangge
Tapi kantin A, kantin O, kantin A ke Bible, kadang jenggot bang. Habo jisung A, kuno-kuno. Kekeren ni kecing patok anut kajamu. Kantin A, haga Bible ke kantin, ke baju menendam barobor. Haga bor malah khaya kecing bang khaya, haga bor ke bang hiduai. Kantin A, haga Bible kekeren ni kecing ngausi, kecing bang sultanat. Habo jisung A, kecing real ke bang ngek, ke paten ke bang ngek. Udah snow sing ya be ke bajar ke senran ke jemu ke bandan jengnya Hebrew kalau enggak tahu kamu no ada kalian ke jengnya kinamla men zombai utrai para bangai kimla man sekri belai kalian gade kepateng pak benril ke bangai ukran ke senran jemu wat apa kidon madu naga pos ke pos udan bagi na gabor sa gabor kini na kamba ka boleh atau kini atau ni bisa kriyo ni dia orang ngep yung pingat di gabor na cukup baik na cukup cingin hadu ano ka spark ka din na gabataw ng kredi ng spectacle American na kredi ka passion nabi kim sofu kecik sofu kecik kiyu Chris lega ikhtiar makabor jamu kadang ki phalo kecik net jumki kadang tolak hadu ba umlah man penyebe ki naki wepat ki benrio ke banget dia utara umlah man penyebe hadu mau jiwa orang api ke pateng benrio ke banget hapdeng tu kisenran dan kini kinam ho hapdeng kisenran dan ki baiba kisenran kilom thik kum balong mangki usnem ni kisenran jom jisu usnem lu ni ada dekat jambi haba ui ba omdan ki jige phe ki na gini ki baiba ki bangen yo omdan ki jige phe you are an unbelieving generation kapateng kabanget pinga siosi ndeka baba sede utrai ro siosi haba ni ba kita ki om ba gire ki no jongres kalong ga e ban bene ber ki na berthai na dai mu ka no mo kris ukristan ki brio jomong lai e ban bene ber na berthai ya beren ba berthai long tu ka berthai ya tu ka berthai nong ye bi ko mo e bi forward hagi mo le no modern church today lack the power of God Kim don ye ka bor ka jogom lay kim don ye ka building kim don ye ki nong ka baro po ka building don ye pai ba don ka pisa ka ba kim don ka bor jogom lay ka touch ka jogom lay haba ka perfect ka wan ka pa ni ki ngarap ya ka jenong ka jong ka balang ko ngam ha wan ki ba don ha bor jong ka no iku ba tiap pakai jenglong ke bagian jamin sih. Tiap pakai jenglong ke bagian jamin sih. Bagai berfai ke pek na cegai, kumapen kiskrat bagi parba, kiong kumdo, kiri-kiri kum gini sih kesan. Is this Christianity? Kali-kali ketinggian kesan, uni tau Kristus bagi lagi. Perang ini juga lakon yang ini mengim juga jingim juga jingai baka jingim juga jingai keper naga jingim juga bertai dia naik pak naik kuli benda yang kono jisu wang ilong kamlu baka jingsai jongga bertai Matius kalau besar kemasuk kuli kalau klik ke jipun kadang naga saman naga lupai pada zaman aku kubur ke juna ilong kamlu baka jingsai ka berklek katakan ka identity ka jami lagi dua orang kata ka identity yang dua orang ka jong vitality ka jinglong ka beragam ka jami na ka benda ka burong ka jong Jesus Christ baka tangan ka jimba dengan dua orang ka baka dia ka
พีให้ตะคอดกับขันได้บีบักขันได้ซีกันปุเรนกับตาจงพีเตียวทูลองlagiที่กับปาตังเป็นรีบางเงินสักกัดเดินนั่นลองบัดพีบัดโลวนึงก็มีกินอีกขันหมดกินอีกขันได้หมดที่กินน้ำมูกจูยังapa dia pilih yang apa dia minta kedong andaบัดพีuang yang tadi sihสักกัดโนนันชาอีพี For how long? For how long? Wala kata kubur bahar para bagi bi jonga. Lagi long sisa lagi joko. Utrai unum eno yami. Lagi long sisa lagi joko. Utrai unum eno lagi jong hakapor jong ke cikim jong ke ceklot. Haba ke cingit ceklot ke jerai kepalang ke jemi. Utrai unum eno ini. Unum kuit. Uang yang orang kita beli uang itu jika berdaya, om datang ke pos apa lain, kam tam lagi ke pos juga tak pinjam dia, pin kam tip kam ha, yang ketinggal rendah ke jauh mulai, hak ke pos kalau pinjam, tapi pinjam doai, tuh, keren doai, ni keren, ni kiai, selender, first basic thing yang perasaan kedai kecing doai. Ni saya keren ni jiwa ipat agak jikim kajongi. Are you a people of prayer? Bidai ki prayer jo kajing doa. Kadai kadai ba ni pun pertu ini no kadai kajing am naga ba bagi saya kan sibat. Terakhir dari pol bagi tolong pergi nak dia kenal. Uyai kenal bagi gini. Bakal terakhir uyai hikai dikisemran ke jongo. Hapar kawai ke gospel. Bukan ini yaki. Uyai hikai yaki. Hanya buat begitu lah. Bakal pun keren yaki. Naga berdagasmi. Kebahagiaan rak bagi pat jika kamu ke jongo. Naga jaga ke jongo. Bagi ini kata bagi pulih ke. Ia ke jutang ke rumah. Kibriu ki bergerak jika kamu ke jongo mulai. Naga jaga jongo terakhir. Jadi kibriu ki bertelak. Hanya gospel rumah gospel nama benda. Dehan ni. Haba pitlang ulang klan. Dehan ni soklan nyimlar kami ya. Dehan ni soklan nyimlar kami ya. Badai di sebelah kita soklan nyimlar kami. Mangim ngilang kunta. Kita foto hadin jangka dia kejejak. Bangim dai sebelum kumne self confident. Kadai gajing ma ya urusan. Balai kaya kita menduai nama ban break kita di jinglong kebawang self confident. Kumba hindi bagyo siya bagi kecamian. Kumba try umino ay keseruan, umino umiyami. Umino ay kita anda pendek yang kam gajabu gajagim gajami. Bangin say giso naga benda burung gajabu. Batai handi wong tu wanrai tu kenal. Baik ada apa kendai di. Kendai di. Walam yau hai hanga to walam yau hanga atau kani kami kubur ba hakapor jom kejing sarem hakapor jom kejing sakre kiben utrai lawan berpelan lagi jom dagawang wan ra yau hanga badeng ni wang wei pastor Kabah kubur, kabah nak kalau mengkadon kajuba borobor nautra. There is always answer in Christ kadon kajuba borobor how try. Bade makadaw kumno ikidau ikibriu shau Chris. Om tangha kajingalap ikaktin tumulay kamtam ngira iki kajing duai. Two things in our ministry: preach the word, but ra iki sa kajing duai. Bandra no ikiwe ba pangila ni jenjar bantan. Tak ni jenjar bantan. Tu dengan rai we. Hatong ye phe ni senran jom Jisu ngatrai ni hamsniu mangi banyaki. Bos. Kumta ko ba arbo. Kelawan ra. Pero ko ba ko kelawan ra. Kelawan lam ti ya u ha u.
Habagi yang hukum ni kemuru utau mensiang la ringkat hak iyo. Badau ulah kela dah kendau ulah saat ulah say tertho. Ru katakan ini harus bawa unu. Mas menra iyo na hau kres udah kusur udah kenai siu kres. Haga mau pomo itu kres. Udah kata asya ayau neu kena. Pipen ibor baman. Hato ila manyele ikat khma jong sultan bawiar ko musing bagaru khalam da bor tra kadang worse ka situation kadang worse condition yang kena ular mereka tak iu ani soma pada ular kelon nak khendau ular saat udah stay terthor dah khun jong auluk dah khun jong filung ta pilih kuno watang da udi itu kini padu tiadu dem dalam likum ni shalu bimare bagi oji rak para bangai be coba try like stay you kena badai dong le berkhabar gue ulah keli dia kena kecil keli kamu doktor kena ulang air ke semua ke badai ulah keli khabar gue berkhabar gue ulah keli ti ya upa jamu kelas lem keno jadu bala ja kali ya upa keli ndai bawa ukuran air ke jingerak ke badai terang Ibril dalam bahasa elam baklah kimdai guru bahaya ke Jepang jong Ibril bagi padu ai dan ke Jepang hal sembawai dan ke Jepang hamban baik bah Subek suluk gomdai suluk tentang hadu badan jar Betul sih, hal anu berukam milaman job yang usul. Tentang berukam ini kubur, betul. Hal ini penuh job yang usul. Pinam job tak kecil berten. Pinjam tanggal yang tinggal seperti ini sudah. Tolak clear kabar. Baru kabar, upau lebatai yang kata kecil pang jauh ni kubur. Jangan lupa nak keluar kalau kabar apa. Baru kabar apa? Pini kan mentaliti jauh ni kubur. Baru kabar apa? Ulah jupenok batai ke Jepang ulah jupenok jendai lu hak ke ding bagi ban penjoniu siapa baik kedua betang sedih hendrei wong ada mela ai ru to isnei ya ada mela ai ru to isnei iya ni ne ya pi ke mentaliti jong pahang ni kai ke baru mang ke jong kajing atatin okay catching out if you can do anything ada mela balai pintu buat dia ada pikla pule da para mesti betul pingli balai mau nyuk power tadi kena coba lepai bek sedih ulawan rayu pun tu hari haki senran jong Jesus Christ kala perta reng jong tra klem la ali su songkho failure kata kami mesti ke jogi keren beng subscribe hadu ka poy ka pelong yaw paru beratatin ya ka jingla jong Chris hadu ka ta ka pelong yu ni upa hadu ni jisu la belle haba kitu kisendran ki la tumno ni la belle uang ka 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 paru we kuno adulai adwe ma adwa hidra na mela ru to is yang ni nampak bagi dia jai kepala sisi arsi haba kibriu ki pe dia jigem ka jampi kire bani badatu kres ubah pendem si sayu nompo ubah dapat kala si sayu nompo ubah dapat kamu ka nompo peleo ke jipudem naga bentaka pulang ka jomu dai bani ka tahani yo bagi pergi atati ni ka bor ka gospel ka pendem tamang idon ni jadi clear ke joni bangkeli hatu midon au kris hatu midon naga betau kris ada bilang ya si kum kita tinggi khon jom mulai ya si kita galan tinggi kum khon ke jom mulai
Bagi mereka ni ba ukres upen sisa. Dan Jibril dia gendut hadu bagi bahaya kiong sisa hiu jisu te ulang bakrabo bekat dia umelu syakri ya utrai kimero ya hu kiong plan dan dia jisu bekat dia umelu bagi dan jengkerkan su upen dia upen kaladur ni Jibril baptip tiada yang ubah paman bayarkan rayang bangsa liya boleh mentau syakri utrai hadu katakan rai ke buram utrai. Siapa yang pernah bagi biji jemaah omoi pastor, kapercaya kau yang Kristus dah keseberang di jemu. Kapercaya kau yang Kristus dah keseberang di jemu. Enough is enough. Yang kecil kalau menedor bakal dor ke jemu Kristus. Enough, labiam terlabiam. Bapim dari mana seteng dia gini? Boleh atau kalau ini nilai kita ratin seimu Kristus. Ini yang dia Allah saudara Kris. Umam tahu kau, ini kau minggu sendiri nak tahu Kris, kirim representatif. Kalau kau memang kejogi, ke failure kejogi, ke cimpam dan cingit kejogi, ke payah kubur ke pasti orang percaya. Kata dia ke kubur ke jalan kejogi. Hadu hendu mau plan kita sang kilong mangite. Kemudian dia urusanlah atau ikan cakap. Wang you kau Hindu. We are Christian but we drink this year. Hadu ba, ujung Kris. Uni udah kudu Kris, uni udah Krisan. Lah question dah percaya. Berkatakan dengan mesej berjalan aja ni. Kesungka, kesukman, kaya, keterai tanah dom sedom. Kamu bilang kamu percaya. Kamu bilang kajing saya kamu percaya. Are you? Apakah dia yang mengamai? Ngapong, kamoy bagi telur, ngapong bagi telur. Ginagana ka do, kapong ka na isno hangi, ginagana ka do. Nagkukuha ng hang alam nagabagan, ukres na pelat nyanyi, nagabor sa kapong, nagabor sa jalan, nyimong kalem gabor, nyidani uman siyem, umasyang na po kacami. Nyidani ang tinong lay, kapanyarap nyanyi, uman siyem lay, panyarap nyanyi, panpiniyak niya kajing kopra, yung kado. Papaniyam niya kajing nagabantao takay, yung malayap nagabanta jami. Literally yung Kristal hamaniyam niya kapaningkong korin riyo, kakandai parato, nyinday siyo kijong ihi, nyinday kijong ures. Ada orang ihi, pray. Hawapin kresaman pray. Hawakan jasan duai. Before that pray. Malakas ni duai. Whenever you get the chance, pray. Mana viola duai. Na duai claiming, they duai. Duai biblically duai. Duai. Dia nak bagi sebelah jom Yesus. Kajing scam, kajing syanya yukupa hau Kris laki palo. Hadu bom dikena syu lau jom Yesus ulane yang ban. Iya. Tamu Kris pada yang berdam lagi kajing as always berdam lagi kajing slay. Ula address kajing plot tu kajing ngejong dia. Pen khabar pula. Pen khabar pula. Wang luar pula. Ujisu laong habukti ladang melak pangen. Kiai baro kilong dibala ia utah bangen. Usneng yo kupa. Daga do address ke ciplok jo gejengek ke jemu. De tamla fix preach expository pinaban ya yo ini khatong. Pimla skip. Kalau skip dahaban suntuku. Nimla preach rubbish. Aban ya yo. Balai ujisu amon. Balai uji suam ni, khabar ulai. Nadami nak bani, kiai baru bilang di mana yaudah. Oh ni, dah ni kan maksudku.
Bagi jingkong ngai jong brio kadang la ban kentai ia ka plan ka Congress because nama bau day was show maka khet un pendap dia ka plan ka jingkong ngai ka jingklon ka jingai ka la ban repair dia ka plan Congress badia ni Congress uring da ka jingai sya ila ka jing brio na ka jing atatin sya ka ta ka jing laban syariah uring patiently ngasih berkat ila di ngau terai ada man ino yang harap kesin ka baningkong banga pat ila ka jong download ka jong asyame nganong long kundi ko mga long nganong la pingelap kundi ko mga lap nganong krebu play nganong krebu kres nganong kreb ka jingkermen nganong ukhud ka jing download terai ila nga hakasin ka baningkong nah yang ini aku tahan itu ke jong patiently withdraw ila ke jong nagajing atatin nagajing edonul sa kajing laban syariah so kadi kita kalau Bible kalau ini bagi ra yang kita jingkai ke betul ke jong ini dan bagi tim bagi manule bagi jing ai ke jong kaya Hasua kabor ka jongi omdai bangi kawon jamu kating ayai ka jamu kawan Hasua kabor ka jongi kating Asya ka jamu demo bat ini bangin stan kumni ko magano hiro lang ko mawi fi kajing pen ka jongi kam syong hakabor ka jongi hakabor ka jingen ka jongi kajing pen ka syong au khres ada pengen ke jingkat ini para menginginum yo aja bilang kita telat lagi betul teng antar tim wae jing penimro ada ka syong ada di klan juga jingkat ini orang dah wae lu banyo ke jing penim ngai sekolah ni kita biar sodong pertai kop jingnya sisa jingnya harus ada di klan tentang terai ya syua kita jingkat ke jing minum lah banian oh weh viso to ye jinglo ka viso to ela ka jong ka jinglot ka jong pi so kita kada khat ba ulai ka jingom jo jisu ni kita kam kran bau jisu la ni la ka isu ni kam dei ka jingom la jo kres ka isu ni ka dei ka jingtlot ka jinget jo ni pa so the problem ni ka jinget jo pa hadu ko jisu ang ne ujisu ang hadu te la da mera ban ne kiye ke barong bilong ni bala yo tau ban ne wah snag ni pa namar kajing atatin namar kajing atatin bolong yu ni ubriu bu ya kajing get hok hanga naga beta kajing mendia di ko so igani uni ubriu bolong ya kajing dua bolong honest do kata bakata subjek ka jemaah ka jami ben khabar kusau the honest prayer ka bau khlebu ni ya kajing plot ka jamu udah dua sisa ku mau lo ben khabar kusau te kumnya kunero habo pa utau kena ulai jam macam singau tu jam be uyo i ya kasi atatin ka jamu di belum kundi ke balai haba pergi dengan Bible keren depan you khutbah keren depan ke polo ground balai ke diam tu bayam ni ubriu haba kala syai ke Bible haba ini jimbak lah ini yang kecik sorong karwan rai kecik jod Arusa ulang bat kijing jauh madro nange atrai terap ya kecing banget kejo kata dia subjek nange terap ya rap ya kecing banget kajonga boleh om boleh tuai kata boleh terpak nawi bagi jengket juga kekler rekan-rekan bat kecing banget kecingnya kekler rekan-rekan bat kecing banget uang yu taya mak yang ngatrai bagi jengket jangan kena bahak doh pediam ni kalau yu fi gospel jauh Yohanes kilang kurat jangan kinyosnya di surga jangan kin bot jangan ngan pen yaki anam dan manu balaban kini tet yaki dengan ketiga jangan baru pa ilong gawe Nga berdua yang kedua, bat yang kejengeng jemaah telah. Asal bipre, tak ada lagi dua.
Atau dia payah lupa itu kena ngimia be. Gilang kami keju ke jingkerpa. Gilang kami keju ke jingdoai. Kediman jo Kristi para bangin kedi kebakrau kediman jo bangin. Len di baya kedi kena. Bot kedi joan. Kata kedi ka highest demand. Bagi tiap yang kejingklok ke jongi. Hendak ngau di balai jengek dong kadi sempai tersu orang Yesus. Ada kata jengek kalau le basisya kan im, kan seiso, kan ber, kan seiso, kan san, kan seiso. Kumta pinsania yo, pinsania ay bamot jo, pinsakri yo, compare ja ayu ka jengek ka jongpi. Ka jengek ka basisya walai long ibaret kay sempai tersu. Ayo terayala bengi bangin sana ke jengkau. Lagi baca sampai atusan doa beri. Ni ke bor sama Tuhan. Jadi ni ke bor beri omla, mana pinumla. Dan lele do dah ke bor jompi. Pinumla menjam simitar. Hak jengim Kristan ke bor sama Tuhan. Pinumla. Baru sampai atusan doa beri. Utrai pergi ke bor sama ngalong mutelong ke bor. PS doa beri. Ni ikhtiar mereka bor Kris. Kung mau pau Ukraine, unil long fu bagi dia jangan. Terus ngap je. Ben khabar sana penru pun pau ke bolong. Kini ke teks kabatai ni Kris dewe. Wala tin pun bagi abusan. Dia bau jisu lagi bau perba uyat het lang syau. Ulas nen yo kau mensim bab bolong. Kau mensim bam nang kren. Bat gelut. Now ko ni pe mamo tam nang kan magron de samsul. Hang nila identify na dayo ni model stud. Utay utik ni kata. Ko mensim di man kadaw ko. Ko mensim man ko. Bam nang kren bat gelut. Now ko ni to mino now what like sud ruhau. Haba ulah nyati ulah rek dekat yang usikate udah ni kon. Ulah mino baga kenal orang pun ubau. Lebih dari kenal ubau. Kumbau layak. Kama sibuk gilang. Bah ulayak kau keketian gajah mulai. Kata kali ini dekat ahad pesan. Hadu dekat kaba ahad dia. Lapelat yang dia kenal nak kesim jangan kejadian. Mendekat maka percaya bang cukup. Lapelat. Kaya jingkai ke bafrau ni para bagi bi. Kajengek ke batlan ke khampa ban kajingpam dan jengek sedon. Kajengek ke batlan ke dan bha kata ban kajingpam dan jengek sedon. Dangla badan 1 ban 0. Kata dia kajingpam. Badan tahu jisuang dangla kajengek ke bakat isembai ke so ibarat. Ibarat kan isembai ke so kuno. Jengek ke basisya. Bok laga red kan do kendoro. Utrai unai ke cuba. Utrai unai ya ke cuba. Kita balai ba. Gimini ya ke jing berkala. Ya ke jing jadi babon. Kadang kalau bagi manipulir dia boleh. Ni manipulir dia boleh. Apa dan ke jing kewin diwar utrai. Kesan diwar utrai mendakala hamjam jai. Ni manipulir dia boleh. Kita war kisah. Kemudian ke jing ke batulak dulu. Zero ban manipulir dia boleh. Dia orang yang lawan ni. Dia gambar ke jong boleh. Hanya jing ke jong ni. Akhirnya salvation. Dia kaji pedim. Dia kaji pengalador. Wala kata para bagi juga. Kajingkan kalau Kris udang yai pedim bila ke jong gibri. Kau ule kalau kena ule kalau dia do hanya dikasih. Lalu yang ni, lalu kita bersnyo dia keluar. Bansim, kumasim itu kena. Bansim yang nampak ubaya, nak dipop kita mu. Bantulong you, ujung kau, ubat mai. Kalau tak pada mana kita kisi. Pansay ini nak jingdong jong setan, panpu yang ini sekat hima juga jingsai kacau. Kadawa uan sekat berdai,
ban pendek dia kata uhiar na ulum kalau ban penjot dia gopok dekat kam jong sentan ban pelaj lagi nak bakom kata ka jingem dei na kata kata uhiar na ulum haka jikisha wali meleklan bawa ini jabar Moses penban dia jikren melekren hak ban pendek dia plan lu faham pendek namar dei anda ukir anda dikna on pendek dia kam on tangi kam dia bagi sesuatu baik ban penrem lu sentan ban dia kejauh balik ke bawah jauh ke bawah. Oleh kerana kata awal pastor, di derajat lenti, orang don hima yang ni bangin rum, lain naga hima naga jingdom bangin jing bisar kata mulai. Kada kata kalau nong dapat shifau sekemat, kemat dong jisu masuk yang malum, kadai semua Jerusalem. Wan hang ni ada nong berkendai, kada kata balai kue Ukraine biang ikat jenyak, Ukraine biang ikat tiap, Ukraine biang ikat jemipan. Kata dengan solution kecuba nak betah bagi job di kimin saya babamman. Om dan teknik nak nak diknau terus. Om dan teknik nak gas baru terus. Pilih nak kawal pakalanti. Uksur syabik khab. Albat lek nak pakalanti. Bikemai besar membaar. Tak tahu try iwan apply lagi. Ginlan nak kajik syakho baru. Kau try apply. Kadikna kajamu, kadikna kajamu. Tawakil para bangin. Kejingjot kejingi bangunin, kemudian bangunan jilid sudah syah. Yesterday victory doesn't mean there is no battle tomorrow. Kejingjot kejingi bangunin berbalak jom lah sayru, lah say yang dan kecemang lah semai. Dan ni berpetrol dong pusing. Usaha dia pusing bergerak, carom baca dia bergerak tang menu, tang menin mengakas ni para bagai bergerak. Ukerho hajim, ukerho lama kecik pencoy, ukerho lama kecik kero bakra, ukerho nak kecik berperkat berpendu mensim, nak buat kelenti pada kemudian bilang, ada ngintip dia kesini ke jom lagi hak tu mahak kaim, hak Genesis tolong kebalai, hak jingjot ke bakra. Sultan waktu angel ke diksai banyak daya yang sultan akan dosok angel ke diksai datang ke gelenti no the word tep je kestin ukris nama jisu roh mau yele sultan uyele ne kestin ne gospel Matius nombesau nabala tho fikir ubanget nengkap berten yuksul to resist your devil penhapo hau play ulah penhi. No drama. No drama. Siapa yang poin-poin yang berkandung wala tadin padung mo mensim barang ini juga katma kan dan nasa sibet kan sange pintit dia kata ibadu mensim kris kundan bagi niyan na kajingay tak bermisanya aku terakhir ini baru. Ini siap ni katma na kajingjok persayo sultan balik kita na yang balik kanbon ni. Kabalu kita tu mau kres ulah dia benjok ya katma na kabanta jogi. Boleh situ kau baru kata suatu itu dah. Helmet of salvation. Pombat ya kata kah helmet tu kajing pening balik. Lalu jok. Alih kau ulah manusia darum dan nenggung lah. Dia bersama kau jogi. Pak ya si kum diberi bilang rem ya kum diberi di benjok hau Kristen David flight of you try lo nang yang ke jogi ada menang junge berapa drama Pecau Kristen yang hau kita akan dikejingada baskem naga benta jogi kepuan ke bakhandu amra kendai kajing higai bagi long di bakhlain naga bagian jalan sim kajing higai kalesan bagi long di bakhlain naga bagian jalan sim kepuan ke balai bagi bakhandu amra doa berdai dengan pulih syua dengan pulih sak skor bah para bagi anda kan ke episode joga di sakren ben joga di geram joga melak adalah pelaj tu kena nak jepang pada keben yuk pa pada ukun ini saya kisenran di Yesus film marwai go Yesus mentah bangkili berbalas oleh rani dan para marwai go Yesus
Berapa kali kenai kau jebak kemla ke, kenai kau jebak kemla. Kila geli bisul kau apa? Balai ni fi. Kerja jengkel belum jenuh, balai ni lah, tertrai balai ni lah. Maksudnya baik kita sama balai, kita sebenarnya jisu kita kita semua kau kalian, kita sentuti yang kata gaji feel ada bagian jamin sil. Tentang kita bangai, susu orang bangai jadi kapor. How feel ada bagian jamin sil priang mesti dia gaji slok, dia gaji kentu. Long si kompisen ran, walaupun dia tak know, siap si susu saya lah gaji plot gaji pi, nama gaji plot gaji pi, gaji pay gaji pi, cutrai gadon ganong ada bentar ada. How fisio piang fisio pemilih, usutan telak lupai gaji pi, baru usah penjaga borong pada soforai kata. Desumsi menang kau buat lagi sini feel dan berkat istilah. Tamang ni fikir mah. Lada lai ni kau try, doktor. Lai ni kecingai ke bersisya. Hilapan mah jika berkumpul ni, kau kisahran jauh Yesus Kristus. Kecing feel agak cinglong atau kejaman sih. Kau try unum ino yang dihantar. He will not leave us unnoticed. Ada lagi bagai sisa, lain ni kejengek sisa, sampai tersuh ke sisa, kejengek ke pendiam yofi. Ada lagi kau ni jauh belajar, bila mana ke bukan ni kejengek yofi, hendak try untuk ino yofi yang tak unnoticed. Uleh ada gay, kenapa belum tu keseran Yesus, try boleh ni kamar boleh kau ni, boleh ya. Pingkeli kejengkeli, piang keli ada kejengkeli, boleh try kamar bayar seberang, boleh yang kamu, boleh gay dulu, boleh yang sakri kejengkem. Balik ke dalam kita apa cakap dia meh? Ya berkeli ya kejengkeli. Balik ke tray badan kau, balik ke tray kau mesti jadi keli ya kejengkeli. Bonseng Jibril tu berkeli jengkeli kiyo ke jumpa badai nak mesti ke semulai. Dia bagi sabjar ni kun hangta ujo kepong, kadang roy kepong, kadang roy kepong, kadang roy kepong. Ada roy ke selai ke penjat ini. Keli sih balai ni orang tu lah. Keli. Mereka khabar bendai try juga berkhabar dulu ulang tiyaki yang genjang ni Allah ban mino da lu ai tan na kajing duai ban kajing pi kifir namar ba ki shifting ya spiritual discipline na kajing yang Kristen kayak kita prayer. Waktu wahai tak sisi cita yo, kajing tu wahai kedai baros cing mana kasih, hak kajing jom Kristen. Nama kacma kalau mana kasih, kajing tu wahai kalau mana kasih, kajing tu wahai kedai kemajik, kajing tu wahai kedai kajing syariah hau terai hala kasih, ninjau dia kacma. Sosi bani di beri dipikirlah majik dia kajing tu wahai tu. Kajing tu wahai kedai kata kajing dia Kristen bu ya keren bu terai hala kasih. Kalau kita terang jom pisu dah, jadi bagi komunian baru boleh. Kau bagi dia boleh. Kita ID lah kata game, kau bagi boleh. Kalau mau bukan mau. Dengan mar bagi lak ke spiritual discipline kilak yang ke bor jom tu. Kilak yang ke bor jom. Kau tak kau nak kiklan lak penyerap dia dia benar. Kebong dah benar. Kisah yang Yesus klaim fail. Nama apa kisahnya? Kini. Dia nak berdau. Kita bersangkan belu. Nama apa kini? Tadi. Tadi kini di belu. Kini. Nak kini kejongki. Kadang kini hendak hukum tu bawa keluar. Kila syariah halali. Kejengek kejongki kebong benar. Kadang kata hak ai ke kila le mensua. Kila klat ya dapat syariah hau try mentah. Ban syariah hau try nak minta ke bor ke bagi don kam. Ke bawa hak nak beri ro kam ke bor le jongki. Do try ba ye. Ban hani ro ki dai ban ke mau do try uban ai ya ke bor ya ki klat ya kata. Self confident. Kemauan klaim ke teologi omlong ban len rumah rekam ke jom lain tanpa ngong yupi
doai ngong ye pi klan ka jin doai klan pan bom no trai ki skill baru belum tang ki skill ngong ye pi so kita kami ke skill kita kami ke dia ke bor ka jom play dan ada pun no ka ba ke tu ba ke hitam ha kami dia puzzle ki berian ke jom play ke long mendak dah no doai mesti ke ko jom play la menteri kam play ke mesti ke ko jom play la menteri kam jom play klan ka jom doai la banyak jadi Kristen klan ka jom doai la ban jom di percaya klan ka jom doai bila ban ku klan ka jom doai ya tu dengar ke jadi Kristen ke bila ban klan ka jom doai om don they kenal that churches all around don't look ye baro om don ni ke boro boleh nama bagi long self confident hai ke bagi long pada ke bagi ya baro sikata Hyong we brio jom mulai Nim long su ki brio jom ka jitwai ka bolong ki reforma ra ka por men shwa Nim long su ki brio ki bai ti lut ko bolong ki brio ka por men shwa Nim long su ki brio ko bolong ki brio por men shwa ki bayai ha ka ni syariah ka por ka banau trai Yai ko you play na ka glory day jom ka balang ha ki pas nam balai hende kindai kan hok no tan hanta ni dong kam ban berkhat banyak lepo lagi jinuai ni dong kam ye ka bo uang mo ko me Piduai 1 minit berkhat ba ka beden kan play na ka banta jo pi nama bara pede ye pi beden kam yang kam rokom ye jo pi mo chanlong ko ta Pulih kam dia pasal kam kalau mau benda kau nak bahasa macam pulih dengan pulih benda. Nama kali kalau relate kita jadi bagi dia benda. Aku akan pulih kam dia pasal liway. Bat benda gini ke semua. Bat benda gini gilan. Ai boleh liway dekat. Kaba kasau orang tu ni. Siapa sumpang para bagai. Anda boleh sejauh pulang bawa ke Kristus pulang dari Roma ke apa Jerusalem. Berkasau. Kibaro kilai ini dah kau kecil hai. Hey, harga jing lap harga jing doai first priority kajing doai saya kat theology jung kajing doai ke palang gajah pasal mesti dengan guys di palang kat theology of prayer kalau ke badam saya gajah ni kat theology ke palang nagi beriu ke jomai nagi jijak beng saya gajah ni among doai ke rumah doai ni sungguh ke Bible saya kerja ada penjum saya ke intercession saya ke supplication saya ke thanksgiving saya ke doa ini kerja dia berdoa pada bagian bayi itu mana ngade revivalist umur nak terang ke revival ke bahasa Nama London ke perlu revival orang dan bor dan golong tak lagi beliau kita mulai kita mensyariah hauris baru umar wei kita kiai baru kebangi dan kam betak anda ni sungguh ya kata kiai kebangi dan kam kabendong ni dan kam banduai nama kebail ke hikai ke koman ni banduai utrai kisatran kiduai utrai osjau ke cinduai ke jengi ha banduai Kabah kayo ginagam bansaranda ni dari Israel. Uglay ulong penengkam ia kebalang balik kibangin. Kibang pe ikhlas dari nagabatay. Ni don nagabatay, ni yan nagabatay, ni em nagabatay. Ni mlong jong nagabatay. Pulih ke penengkam koren riu. Hadu kanong banyo. Sa pulih hayin la khot yang kiban ikhlas. Ban pin ke depan. Kalau be careful bagi bangai itu, doki samla nanti macam orang baglam bagi lupa. What wrong kung kapatid, what blame kung kapatid. Tahu dah skor siya utray para bangai di jangan kebawang kupa na beneng, na kilo uli long puno snap you, pinsa jod long ni. Ngalawan lupa, pinsa jod, she's bad na she's bad, pinsa
John Pintagi lagi tu kaim baru Adam balik khut Waka lagi Islam Nagasla yang din dan guru kan sepuluh kan sahab Pintagi lagi khut Tapi bagajing leran Sengap ya utama Sengap itu terus Waskap dia Sengap itu Nama keren dengan kekian ke John So kecil berikut agak ada kecil beda. Hanya betul kecil keli. Kalau kecil keli pak nampak hati yang teks yang keli. Balai bakal dapat kebahan kasar aku pendai. Kadang hapdem jom kalau berperang aku balai kue. Bakal nom kalau kendai aku balai balai. Balai bakal dapat kebahan kasar. Hadu aku pendai. Lagu yang hapdem jom kubur jom di benar. Hanya long berperang aku balai kue kerana ni kan beri. Hanya long berkendai aku balai kue kerana ni kan beri. Balai labu yang dapat kebahan kasar. Hadu aku pendai. Hapdem jom kubur jom di benar. Lejak mana berkos kendai. Hal gospel mana kendai, kisenggan dalam persang kifir, ukris ujob marwai. Ujoban ukris, belum kami sebelah ujob marwai dah. Marwai yang pun tidak sama. Ha gading penaru, mangingimlah banyak persang yang kapok, yang gading bagi usahakan. Sosi mana kalau lagi seni Jibril jempat dia kelenting yang kecingnya. Kita persang tak kecingnya maka jingle peneng. Dengan yang berkau peneng kimpak siu yang kelenting yang kecingnya. Nila berjob ni kepop dah tadi. Keli tak kecing. Nila berjob yang kecingnya dah tadi. Ya usaha dah tadi. Kedawan seperti itu bangimlah dia orang tahu terai marway ulah pendem jaga kan jaga di suspak hagai di sana marway pendem berkuntar kali ke story yang ni kali ke episode yang ni kasar orang berdai kaya lam yang ke gospel siwa ke Calvary kaya lam yang ke gospel siwa ke Calvary Uneu kusui, ukdeu, yang kecil long nak syun. Orang ini kusui tolong real dengan abalan ni kata. Hindi kita kecil kepada ultimate. Namahalan dia joki, day, kapok kajin yang pakai jim. Hindi kres akan nak kendai, ulang bayar yang kusui. Bahagia dipna, ulapen telak ya kebor kejindung bar hati benar lain tengah Kolosai Al-Haksan Kolosai Lamalai dapat berasal dapat berkhasan kumno kris ulapen jadlut ladis am ya kebor juga kejindung bar halor jangkari benar so bang ada balai dengan nama ini dan iba pangsut ya lap di gospel dua lagi namar balik ada kimnya ada gimelap di gospel gim dua lagi anam dan bor lagi anam bor nama hakadikna la job ya ke bor jaga jengdong bal kalau saya kalong kebar kedekat kebar khatsan dekat kebar khatsan yang boleh khatsan barabang ulau no desam naladi kejipsar pada kibor ulah khakrong yegi hal bau udah risah halor suki tapi risah no pertajam halor suki udah khakrong yegi so kejengau jumlah kupa nganget ya rap ya kejeng banget kejongan kadang kejengnya jong kadang kena ya cruciform faith kadang kejengnya jong kadang kena kejengnya lap kejeng pertang keba akmi ya kadang kena jong Jesus Christ nganget ya rap ya kejeng banget kejongan so kejengnya keba bisa kadang kejeng snow haka keba ukres tulang bala keba ukres
na pendek halong kadikna na kabenta jogi ka solution persya lagi buat paman malopat jingdom datang gawe ka solution yala be gospel namar right naka om dan jing penem om dan jing lain to dan di bakali ke jing kali yang pat pastor lemono ada warra you bro pangso ka smart jogi lani giway pat ke jing smart jogi lemono what shall you do as a church lemono ka ba kelle para pag Instagram in practical situation kalau kuno tanding star no blend kuno ngele kata kemudian dong bagi dia blend penbena Eucharis om ni teknik ndak teknik betul mahal di sini om baru babekso jadi Eucharis nama usutan lapan counterfeit ke mergil banyak lami kita sabar nak ketien jong ngaji jadi apa kalau kita ya kami syakri jamu beliau om day dah dikambak dapat tin gajah kumnongi handle yang tin gajah on test yang ministry gajah ni mana wanu tahu beliau ke bawah setang penhap dapat ding dah meneng ada kita tiga tiga gajah lagi buat ya barang tak gajah jat segi pam juga sengelap Eucharis ni keren Eucharis ni keren ni ketien gajah mulai ni keren ya ke gospel ke mau rumah ke real ke gospel ke dalam ke baru play ke undang baru play ke gospel badai ke dau kau ke kasau hadu aku kendai labu hoteng jom ke kubur jom ke dimana ni lumnya ke barang sehingga handil lang ke barang baru ke cik bawa ke barang ada disuri, ada juga pohon kilang besar, bagi kita kentai tiga biksu mata kita doktor, bagi juga pohon. Ulukan dari doktor, batu doktor usuman beri pada bagi ini. Padahal malah ini usuman kan usuman sugi beri bang tempat di mana tempat beri tiap hospital hospital. Ada yang bilang kita usuman sugi lagi. Nama kacing kian ada promotion kacing mulai kemdei, kacing tanjengnya, kacing asyum. But take for granted ia kecil penyak besar kacang mulai lepas tahu bol uskom muti-muti di kata wine menjaga kecil pengpo dan kuat dalam jahil ya tu dalam jahil misalnya kata situation agak keti kacang mulai kamu pat bagian sange bagian yai dua syariah agak penyak besar kacang mulai kumta para mengaji itu hari kejadian siapa yang berikut conclusion ke berkado lada akan ini kejadian kejampi wamenta latakor yakin abarok kejadian bagi eriom juga kejadian snow akan dikenal kebahar ya start doai ya krem baru kris kejadiannya aku baru juga pergi duai ke jumpi. Lada uman pun pelai, lada uman kebon keting ke jumpi. Ulai ke jingi, bau jarak tinggi bagi ini. Hakat jingit halu ke bekot. Aku yang nyolu kenal, aku yang kita jumpi. Habang duai kebon bangin penyiat bagi yublay. Habang duai kebon kisahnya kebon ke jumpi, kebon pol. Ada yang kebon ke jumpi apa lagi? Ada kebon ke tahun lagi, ini kita mensyarakat ada yang juga. Dia ni pada orang bayi jangan bunba ke hai no nak jengah namar ba video ke coba kiklet bagi jeng IA hagi tak jengah syam ke jengi bagi nya sya kadai ke coba now try arborin kalau berkenaan kulit nak bentar jeng hilang ba arborin berkenaan nak dipor ke dekat ke banyo hadu dekat ke ba kendai yang kulit kenrai nang bangan om sio krau lagi nama gaji krau kortam kita gaji penpau labu hanga yusha agado gaji ha usutan banyo pustom yang berapa usutan dia berapa usutan asa ini usutan
Banyo pencipta mina kenang bangan anam sofrau plat egen syafan uni ngala kerpat laisi yang utrai bakut pinkin reano yunanga senang kejuba utrai lemuen wala kada jengat ma jong soja kendai ulang orang ka jingai jonga kada biang ni me namar lapin jangai ya ka bor jonga haga jingklon daga kemene nama kata ngan hamlet au belum haga daga jingklon jonga kenang maga bor kris organ yok song sahana daga kumta nga smokmen haga jingklon haga jingleben haga jingkerdo haga jingbeben haga jingshiba na kabantau kris nama raba nga smokplot hanta ngalong ubaklan hagi jing sakri hagi jing isni upol hasbat jong de blatim dawle le kamlong tum tayo sakri jong utray pet ke jing jong upol wa kuno kum tangas no bha hagi ni ki ukram khanyo ni utray ukram phaidi na jing ke ho bole nga sakri yamu nama kadua pasal pol para bani be jo kani usha yo gini ki modern pressure ke sio bande ya gini ke sila mi uni de way na ki breu bam dan jenge ude breu badak jenge tam na lord ya apostol barom dan suka do pol hendrai utrai juba ke jing ia bade ke jing ia ga belong yu pol wala hak ka wai na randang fitit para nge wong ma ka sikhi wong no utrai uyen hasenda jamaah utrai kamu ni gawai usyakan hal tang mau utrai hasenda jamaah kata dari kecil job yang Kristen nana menengok kamu bangin gawai bau utrai ujalan lagi halu bakon jemulain jaga jengem compare kan jayu kan lenti kan bila bakal para mengai tanta ai bentir pin phaidin naga jengem bala tapi kamu kita buat ke bersisa pinya ini halu bakon buat ada kahap kawan akan rendang kajong pi Kum ta tawa cisha ya khmat utra tawa cisha ta wat kum baha ko makas lawang tanam cisha tawa ya khmat utra ya ada gelenti ke jom snap shania hau Alhamdulillah kita punya sesuatu kita. Alhamdulillah kita punya sesuatu kita. Bagi banyak kita ilmu kita orang mungkin sesuatu wadah kapor kita kan. Tenju ini dulu. Suam kita kita ini. Alhamdulillah terakhir apa? Alhamdulillah pada orang akhlak kadang kami bersaya. Katma kadang kata anda kita menekan kita. Play udah lagi itu. Nah kita cuma buat. Kurs magabor learn a lesson bafilong kita fanya kamu kenyam sekundan na kawai pat kalenti lanya gay kajin do lala daw na kayo dito na kuno dapat mo sa kung ngayate undra ya ko ko kini ya tang na kajin do ndan ti na wala ti bagin job kajin mo ba da kajin do Dia tahu kajin pulih Bible to kajin do kajin ada kan nama baru mana kita bang ngahwan nawak berbagum kita teng-teng try syak masya yupo kenang kesempur ya kejituan kenang masyanya lah kawan kamu bukan ini bila kamu ya lupa berkat lupa yang kiki baru kenang makan nyerap ya kecil kerstaan kecil try ini nyerap lagi kecil mungkin kayak kecil bagian ini ya kebor agak dikena terlalu benar terlalu paling kelada ulah dan jok belum ngadong syaitan dia ada pol boleh risau ha kisti itu nama orang berkat ni kayak ikut jisu lah punya risau wan im kun kibriu ki empat ni minang ni berkat suaranya dia kisah semat